Borjan Youth Forum ningkani si kepelengarani kita lompon. Hauraghat konstituensi Farman Bibison Teron Fan VDC Chairman Arpu Kepekpon. PHLC tum chong thui deda joksi Farukri Sirkebra Trokebra Sirkeba Sengkan Autonomous State Long Leader Daniel Teron. Dongka muka malong BJP party pen mass joining a jame ke padupon. Pai ni pai ingko rai siarni rong plimpla malong Borjan Youth Forum ningkan isi ke plengarani kita lonpon. Jasemet Borjan konstituensi angkang OVMI tum kaiki takacerok tok kedojia pan pupen. Tuning pai ni pai ingko rai siarni lo ke thegari soe jang to an chingrumsi labang so santom sengpon lo. Laswa phi peneng pai ni pai ingko rai siarni anke Borjan Youth Forum ningkan isi plengpon lo. Laso ke talon hut pace tondon si Borjan konstituensi angkang pining HSLC, HS, JEE, NIT asar lang kiu natuma phanta karjo perepon. Kado kabe bang pharoi hini lekai au somaro tuma phan karjo perepon. Adap BYF amepu onteron pen tong lama ingthur ponsi nalusinia jamek dengpon. Laso hut tok lang puthak cethan chimum ame sitame perepon. Laso hut TCRO Dilip Kathar lapen Pranab Jabli College Salong Assistant Professor Sarlong Kiri Ingtiat Tumsi Toglang Puthak Lamthet Hanton. Lasomsi Aluhi Sarpu Aman Pen Karbiang Autonomous Council IM Surjorong Farsita Meche Tongdun. Lasomsi BYF Abidisar Chandra Singh Teron Bapuram Rongpi Baliram Ingti Abarim IM Jibon Chandra Pathok Abarim KLA Akong Chunbang Liladhor Teron Pen Chenglok Atumta Chetongdun. News Text Report Malong News. Borjan Youth Forum nasila pini nitum Borjan Youth Forum pen ningkan isi ki chok first anniversary celebration along ane mithang ning jeparong bojata kali nitum nondu 2022 surinira inquiry ni ningkan HSLC HS JEE NEET lapen kapre examination kiu natum pan regardless of the percentage or division nitum mane archo panlo labangso karcho ki anutin archu hur stani tumla Borjan constituency along an mane laso trend mang avela ako labang malamen laso trend ka follow dun mane ni tumang labangso constituency pa phihuk join ni tum sabso bag inspiration long jima inut bani pan stage along karcho pon ka thek long pen students tum mane ke charlie ningang hedet tum bustame sabso bag mane o nila thek chate laso station mentuna adu noi bon polhai aning kirung dojima pola so a hope pen sini tum pinita las labang so ajame ke an ponlo apena ilun kita ke kan lagi dobom lopon same main ini to focus mangke education fan asi nili ar puta la so hin lo la sinili kapre kana tu bangela kapre ka department secretary tum claim bom lo Borjan Youth Forum lo bustame sini bangela especially education matela art and culture bangale art and literature na to si sabso focus ponji asi la so hin ben non ni tum kecingwai ke dulu kapre ka jame ken pon pan la ni to ma pini ini at least nangeli ke haroni sosechot same pini dak ni to karcho pon long ke kon 125 to 30 bak ni pini la bangso program long abang ke isi awareness session bipon ni tum la education apa namanya education as a weapon to survive in this era hasil sobota Dilip Kathar sir fancy hangi lapen alang li mission alam nang than pon lo somartom phan lapen ni mithang mata speaker sonsi lamthi si hini somartom phan mate la parents phan api potom phan guardian piniani ta ave nili tom hala suta la soge seng oda chipulo song chipunang ne aya chipunang ne nangli pini da the ka support ko pini regional la the nangli komani da thek lapu da thek boy fit ame aname ladak bange la hai chipu pe pin pensi la so song bange amahang pa thek name tum la ladak bang mane jakong horang chipi don thegi non like asa like ahok lo non kecharli long bange non bange nangli to ma kopi jakong horang ladak bange li tum bange kai ki mata guidance bange chipi don on athe mane nili jungjung mata inut than bang non nili da adhok
adhok ada HS second year ada dila higher secondary lang si than mompol nili bang dame khai ke somar na handa awareness bang ge chipi ponmom nangli dum banang tum un bola de lason claim bonoi lapu claim moi non ildom athene non somar ke metric pass da phi de di isi blind de di kopua track si dunji ma koso track si dunji ma laso a track apini phansi non itum bang ke ar long bang edi mane koson la police speed nang ko anlo dalang tum bang da mane ame thang om da chini po akhe me akhe no lahai bang sini tum bang ke bori pidon bo bola anlo de ame thang chipo laso le itum laso le bori pidon akhe me akhe no than don thek lo bola de alang li tum da aprange wangian bang ame thang si chipori bombo like example ponoi non itum ke la kitok ke lang ahin pudela pon non ilitum ke non ahin non ilitum scholarship hai da do ilitum la high scholarship apo thak la chini ne do open chenglok itum kelong de pa phi hup ta do la sil high scholarship tame awareness ta ha la hai la minority scholarship ta do la pen aprek scholarship na non acharling angdeng tin si do scholarship wo phit itum ka chini dun de ka pini dun thek the po si ilitum non pu da piniani da thek long ke charli long da pa phi dun ho piti la ha Nila non kia abang ke khang on mane khang ek bom lo nili non het bana le ilitum chuning lom da khang don iglong lo la so pa thak nili methang a student banda ka chine batai lo wai phit na me alang litum da mi non athek tum ke sikirla tum do bom lo la si non e prang wang bom la bang la drugs awareness campaign by nili tum da do bom lang nili methang jung pen na me BJP atum long inquiry truck a constituency MSC chipahai labaphi non ke VDC chairman sitami pekpon bomno lason si pai ni phai inquiry siarni Hauraghat constituency a Pharmanta VDC chairman pekpon tanglo non aphoi ke laswa constituency pen Bibison Teron phansi MSC hinpen pekponlo Bibison Teron arpu dengda dapi rada phan ke claim dam pipa mejila pen jasimet sarkar pen keron ahemso amokha kelang dun chari padoji pusi pherangkia thengno lamthe chipaklang pon Fuluni pen Provintaro report Malong News. Nimente solteron po, nilirang ultrana ro. Ni dos nong Hauraghat MSC समस्ती long VDC chairman Akimigo, VDC chairman Akimide Allo. Jadi angke rata pan komen penang dia scheme angke di bacetang ipan. Penali non ini dia pernah pi ayat tame rat atau fan nangli PPC claim pon pangceng ipo. Komen scheme di mana kele? Kele doang kele. Rat pan di bacetang ko ipan. Lepas nangli apa mau apartment ada ke nam pen nangli fan PC Mana joining tak? Joining. Lokong se joining lo. Lepas nangli non rat fan an sese pajing thorik puma An kele rat pan pacing tu ponye pan mori pon. London Hauraghat MSC PDC chairman of the Teron দেবে এখানে 19 তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট 17 তারিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছিলে আৰু 19 তারিখে আমি ওয়েলকাম জনাইছো আমি দলৰ হৈ মণ্ডল সভাপতি হিচাপে আমি নথৈ উঠি হৈছোঁ তেখেতে দলত বহুদিন ধৰি কাম কৰি আহিছে মণ্ডলৰ তেখেতে এজন সক্ৰিয় সদস্য আছিল গতিকে তেখেতে এইখন বিডিচিত এই দায়িত্ব পোৱাৰ কাৰণে আমি সন্তুষ্ট আৰু মই আশা কৰোঁ আৰু তেখেতক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতুকে তেখেতে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলত থকা ৰাইজৰ তেখেতে কামবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কামবিলাক আগুৱাই নিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি নথৈ উঠি হৈছোঁ সেইখিনি আমি Pai ni phai inquiry hiniarni Dipurong supialong kedo Ru Samson Singh Ingtiamir Barialong Article 244A ke pachun serak japhan ASDC KSA KMCL apen ASDC Youth Pronotum Chelang si chesong ponlo Laswa hut ASDC Publicity Secretary Daniel Teron pen kaning jepon ke Furkimo langdam pulo tangte Faruk Kri Sirkebra Trokebra Sirkebra sengkan sikar dianglong lapen Dima Hasau ke Autonomous State long lok jia porlo Bon tame APHL siatum nangchong thuidara jok ti hala bangso sengkan long un ederlo Alang lipen sik sidul go back to kupiapot sik kipunang kok mapu apu thak lam thi chepaklang pon Harokre sirkebra phokebra hinia sengkan hut hasi garo mijulapen jontia tum sik sidul dengdunlo bon tame puthot Harokre sirkebra trokeba sengkan pen sik sidul nangnei puti eklai bet do pen chesong ponlo
Laswa hut mijua tum APHLC phan ningche theavel susi. APHLC movement pen COC kaprek akrong dampi. Jesong pon la pen aphit separate state tame longlo. Somsi Naga la pen Arunachal atum tame Sikh sidul nangni puputhip mate kedeng dunde dara jokti separate state longlo la pen. Khasi jointia la pen Garo atum tame la puthak thakti separate state nanglonglo. Lasi Sikh sidul kedeng dunde atum anke hemprek kang tim long lablo. Bonta Karbiang long la pen di mahasau ke Sikh sidul kedeng dundet la pen. APHLC atum asayamo ke claim ke damalong jong thuidet ajoinisi Pinyar ni anta autonomous state long dun de la pusi ASDC publicity secretary Daniel Perona hinpen arbokon la pen tu APHLC asong aphat bangso puthak media long lam thamatame chetok prok pet setanang puta ningjepon news desk report malong news ऐसे कैंसी ला पेन युद्ध फ्रंट तुम साथ दो फिनेले तुम धरना के दो बांगे लगे 244 एक इम्प्लीमेंट किया था कार्बियांग लोग ला पेन सिल सारा था नेले तुम कहीं एक अंकुंग ला हेलो 1969 अनिंग कान से ऑटोनोमस स्टेट बांगे लॉन्ग लॉग किया पड़ो सेटा ला APHLC तुम नंग बिट्रेड नेले तुम अफ्रांग नेले तुम कांग्रेस तुम नंगा बिट्रे अलाम से चिनी चप तन नेले तुम फोर किमो इंसाइड लो हिस्ट्री पर हिलो नन तुम टेक लॉन्ग लो इट वाज नॉट ओनली कांग्रेस आई हु बिट्रेड ऑटोनोमस स्टेट. It was also APHLC who betrayed us. Asalam non sinili to machini. And go back ke lahan lo. Six schedule go back. To alama bangke. Alama bangke. Six schedule. Arunachal long implement me. Government non implement me. Like government non arju mitik le. Jai katara tikelo le. Lapen ke naga tum ke reject. Salam kenang litum cini tahai 1952 ningkan 6 schedule Nagaland ke implement vote naga tum reject lase latum state long lo Arunachal tum tapi state long lo 6 schedule implement mana ada posi lapen naga tum ta 6 schedule ka reject posi latum state long lo non khasi Garo Jantia lapen nijo tum ta accept lo 1952 ningkan but they rejected later on 1960 ningkan latum ka reject tang cheng lo sta APHLC atum अपन विश्वास उन APC निजो तुम के चौदन बुक ले सोशल मूवमेंट लो लासे ला तुम यूनियन टेरिटरी लोंग ला फिके अपन फिके स्टेट अंतर लोंग लो 86 सन इनका लापेन खासी गारो जानकिया तुम मांगे ला तुम ता रिजेक्ट लो एक्सेप्ट लो के चेंग होके स्टा फिके ला तुम 1960 इनका मन के चपचे फुटे लो मती लासे ला तुम फिके ऑटोनोमस स्टेट लोंग लो पिनियर नि के सेपरेट स्टेट ता लोंग लो लासे those people who rejected those hill tribal who rejected 6 schedule they got autonomous state, union territory, and up to separate state also. Lalu akan sepadang. Lasi Caribbean di masa tungke we accepted 6 schedule. That is why we opted to remain in Assam. And till today we did not get autonomous state just because we accepted 6 schedule. Lasi lang salam bang in APHLC atum cini nema. Rapunot jat punot latung 6 schedule aputhak kacini nangi dupik lang. Latung they are ignorant about 6 schedule. Jonge IAS seta latung ठीक IAS tar alang direct ke pas IAS kalimat ACS pen promotion ke pas IAS set kela. Lasineli open challenge itu latung pan. Media long the challenge itu open langsung history nang tan tha. Why those people who rejected 6 schedule got separate state? Why those tribals who rejected 6 schedule got autonomous state? Why those hill tribal who rejected 6 schedule got union territory? Langsung reply APHLC to pinai. Lalu punya lahan lo, horoi punya litung di puah bangke, nang litung tak cini po, paneli putar roi tu puah. APHLC movement 1960 kan siripan. Lapen Caribbean delegation ke first time hotu tu 1960 Jawaharlal Nehru Prime Minister di mana hot, raidang tiap handpon. Lahan lo first delegation. Apian batai cap crep ho. Home Minister, Prime Minister kan kacung bae ke Caribbean long la kan eus aligar ante ponpe apot si kupidon sarkar kan APHLC tum kacing kine kacing bae ne chini dunde kacini tu na bangke 1969 tura conference ho si chini tin lo tura conference si chini tin lo pada kacini ya bangke Caribbean long ban ke option si kita nijo tum ke APHLC tum bisas unte APHLC kan bisas unte pose nijo tum ke dai left halfway mati आंदोलन दाम चौक और पेशल से तुम चित्तांकन लोग मालूम तंगा मिठांगा तुवार बंदी
masuk pini abi latung pas ke union president oleh separate long boy da karbi atum ke PSLC pan ka cikki ama hok alam cini dun beret an ka cini dun ke mukan di than hat turalong cini turalong ke conference long ke cini nasi barelong terang pen PSLC presiden lo kargang long unit ke Bapram Singnar ka secretary latung protest lo why we were not told what actually transpired in the meeting between Prime Minister, Home Minister, and PSLC leaders. Opisi nang tunggu cengki lapan kacing wai. Nitu macam nang kan pada. Opson nang sini tu apa nang biko. Kalau biang long Autonomous Council pen and Sils Autonomous Council resolution aku sesona long yang tu nang lang pue kukulo ki unpo. Pasal dah ke kongres dikacari. Kongres tunta similar plan do state PPP hat. Lasi api protes si api Captain Sangma bang cicak lo. Kau tiga sen itu nang pue. Nasi bibi lingdo kan Darwin tak nang pue tak member hostel gitu. Council of Orhan Chahai ni deh. Kongres tu bah, ada lah tu program gaya isi bermat. Kongres tu autonomous state sabotage nak po, PSLC tu bah, karbikan di masa pan, autonomous sabotage nak po. Lain lo bitray po dah. Halang suai join ni si, hok alam nang kan dia asonte. Cuma cisik long dia pula miju tu mason. Lain lo nang bitray bang. Pasal lahaya history jaya kathar cini macam ni na, PSLC tu macam ni na. Lahaya. An kacini dun ke mukan di than hat turalong cini. Turalong ke conference long ke cini. Nasi barelong terang pe PSLC presiden lo kargang long unit ke Bapram Singnar ka secretary latung protest lo why we were not told what actually transpired in the meeting between Prime Minister, Home Minister, and PSLC leaders. Opisi nang tunggu cengki lapan kacing wai. Nitu macam nang kan pada. Opson nang sini tu apa nang biko. Kalau biang long Autonomous Council pen and Sils Autonomous Council resolution aku sesona long yang tu nang lang pue kukulo ki unpo. Pasal dah ke kongres dikacari. Kongres tunta similar plan do state PPP hat. Lasi api protes si api Captain Sangma bang cicak lo. Kau tiga sen itu nang pue. Nasi bibi lingdo kan Darwin tak nang pue tak member hostel gitu. Council of Orhan Chahai ni deh. Kongres tu bah, ada lah tu program gaya isi bermat. Kongres tu autonomous state sabotage nak po, PSLC tu bah, karbikan di masa pan, autonomous sabotage nak po. Lain lo bitray po dah. Halang suai join ni si, hok alam nang kan dia asonte. Cuma cisik long dia pula miju tu mason. Lain lo nang bitray bang. Pasal lahaya history jaya kathar cini macam ni na, PSLC tu macam ni na. Lahaya asa leader tu macam ni dia tak ada. Tak kom se kom PSLC leader lah jaya kathar pukul bang cini ni. Alang ya, IS talk bo. He should know at least this exact history. When history can distort only, nobody can distort history. Lain lo. Pai ni pai ingkora hiniani ni jangkar bianglong dongkamukam rong supialong PSLC lapen kongres ayah songalong ke doara datum puthot bang suri ke thomra nerkep suse ara datum BJP songalong ke cepa dun tang la bangso mass joining program along PSLC song pen bang suri hini suse ara datum BJP ratchari songalong cepa dun rinti aluhiaman pen karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Ruth Singh Teron MLA Dorsing Ronghang MLA Bidasing Ingleng lapen IM Surjorong Farpen Danglok Kiongdung IM MSC Atum Chetongdun Dongkamukam pen Jonta Be report Malong News PSLC Kongres LC labang suri ke thomwa khai ke mangna ke mona ke liske ban pen lasi doamla lapen ke rongthang lapen ke ham soche अपन हमले अपन बिठोंका बंग के बगे LC पे ऐसी तुम मन के माथा किला लो जे मौसम दोलंगी अपन कचिंग थोड़ा लेकिन जरा सा yang dengan sini tunji juga hempek pen cengok agak-agak rasa yang dengan tapi tunji mereka government itu सरकारasi government ke dua parti ke central government का BJP state government का BJP sebenarnya autonomous council wahai mata kita semua dan belum fokus itu ini apa banyak ke hai itulah Karbi Daily News Channel ningkan hini ke talon pon. Pai ni paing kora hini ani
Farmer Growth Center Uditiram Hulalong Karbi Daily News Channel ningkan hiniam hang kethegani ke chok ti talon pon. Bangso ke talon pon along aluhiaman pen abarim ferangke Kangbura Singnat. District Press Club of Karbi Anglong along amei pu digon toteram lapen akong chun bang Danielson beatum pen chenglok ongdung ferangke klem bang thu. KSA lapen lun se piatum chetong dun si bangso ke talon pon ame along alir alon pidun. KDNC CEO Sam Pribela pen alang lialong aluhiaman pen kacetong dun atum cerap dun si KDNC ningkan hini ke chok ahin tame ing than pon lo. Som si aluhiaman pen kacetong dun kethe keding atum ferang kia sai ke klem nang ji ahin pen kacerap lo. Anparta kupuson si ke charle ahin pen cenglok hampang apan ke paklar bormate. Angsong ahin anathu kirung ponang jima pua putak jumisen alam pejai pon dun si. News Text Report Malong News. Mutiaring TLP School along plantation asai ke dengpon. Pai ni phaing kora hiniar ni lakha great troxy socheng khanta ke parlo. Mutiaring TLP School along Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation Trust NGO ahin pensila bangso plantation asai dengpon. Labangso Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation headquarter Harlung langsok katharing tiarong along non angkeleji chitia chiklo ingpupon popusi ningjepon. Langkhang pen komol katha report Malong News. Nilitum Karbi Anglong bangke nilitum non labangso headquarter bangke Harlung langso non kebangji achiklo nilitum katharing ti along si laba headquarter bangke biponji nilitum labangso office bangke prabjin pen impupia prang nilitum labangso ke som si paprang ponlo pe nursery la dawai nilitum binaan ka chisik dolo Karbi Anglong along bangke ladak si headquarter padokan po si nilitum labangso area long bangke plantation kupi atipik endun sila bangso jay meng nani deng ko niglo nang pachini dun nilitum labangso ke labangso asai kiteng pon ke lapuson lo Institute Homeo and Health Science Education Trust Ayush Foundation nilitum NGO pen Karbi Anglong long thingpi thingprang IPS ki kom he gajok dawai hai hui tame inglong long labangso ki kom jok sin tu medicine nursery plantation lahai nilitum ki ke sompon school hospital nilitum la unana dimana bang nilitum ki sompon ji pusi nilitum labangso sai ke tengpon athema school long plote harve jangpong abin phan me jamu arong lahai nilitum thingpi abin phan labangso phan sin nilitum labangso Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.